らにはこの人形があることを忘れるなよ。そんな卑怯だよ。心配はいらない。ホーリーディスインフェクション。 Dah, disadarinya di sini nyet. みんな元に戻った。 Nah, kalau di anime tuh ini pas ibaratnya kan Takeru jatuh nih kan, terus berubah, singkat cerita si Angemon jadi Holy Angemon. Terus ini nyerang si Piemon, terus dia berhasil lah ngambil bonekanya yang ada di Piemon. Nah, habis itu mereka berdua sebenarnya kabur kalau di animenya. Sebenarnya yang kabur tuh mereka di Gimonnya, si Holy Angemonnya. Sebab itu apa ya, ibaratnya nge-cure inilah nih kayak gini, jadi ngebalikin jadi orang bonekanya, jadi normal lagi orang teman-temannya. Ya baru semuanya nyerang ke Piemon. Nah kalau ini begitulah, お兄ちゃん。 tapi nggak beda jauh sih intinya mah, 光。 sama-sama aja ujung-ujungnya. ありがとう。よくやったぞ。だってお兄ちゃんが励ましてくれたから。殺さずに人形にして生かしてやろうと思ったのに、そんなに死にたいか。よかろう。 Mah belum nyerah juga loh. にしてやる。 Ya, これに兄さん現れて。 keluarin なん banyak. やこいつらは。囲まれたか。でも僕たち負けないよね。ああ、負けてたまるか。覇王剣。 Nah, dibantuin coy. Tahu kan jurusnya siapa tadi? Jurusnya dia. オーガム。いや、敵がワンサが嫌がるな。手が鳴るな。 Insect aja. みんな助けに来てくれてありがとう。ここは俺たちに任せて。早くピエモンを追いやがれ。あ、ここは頼む。 Ntar dulu, setting dulu ya kan. Kayaknya nggak suara deh gua. Gua mau naikin siapa ya guys? Patamon kah guys? Patamon. Bingung juga gue. Boleh deh bawa Patamon ya guys. Bisa nge-save dulu gak sih? Ya gak bisa ya? ここは俺たちに任せて。 Gak bisa guys. Save state deh guys. Let's go yuk. 観念しろピエモン。調子に乗るなよ。選ばれし子供たち。よし、みんな最終決戦だ。 Last battle, let's go. Brave Tornado. Nggak sakit sama sekali guys. Sakit dia soalnya, gue demen. ヘブンズゲート。 Tuh dia bisa nge-break. Ya ada counter lah ya. Ayo dong naik dong, trigger lu. Keluarin dong sayang. Oke, ini mendingan pakai gaya force dah. Gak sakit juga anjing. Kuat gak ya? Heal dulu deh. Udah bonding ini. Heal gak sih? Heal dulu deh. 3 heal. Boros sih Giga heal anjing. Oh ini ngehidupin ya?
dulu aja nggak sih? Ntar baru nyerang. Ada rasanya Nyet. Yang rasa dia doang nih. ヘブンズゲート Bisa hidup lah ya. Kayaknya ini aja deh. 任せた Udah guys, habis ini kita nge-heal. ヘブンズゲート Ini kena shock doang lagi. Wah, bahaya fokusnya. Ya, kena shock anjing. Nah, untuk shock juga deh. Wah, ada damage anjing. Masih berapa aja deh. Untuk normal ini. Wey. Waduh, bahaya nih, mati gak sih? Ngeri mati. Wah, gua nedai dong anjing. Wah, alhamdulillah hidup guys. Aduh, mati lagi. Giga heal dulu kali ya. Kalau belum balik ya. Nah, ini baru balik. Jangan mati ya, Dek. Gila, dibikin mundur, Cok. Udah balik ya? Kayak force. Please break. Let's go. Giga heal. Gaya ya. Bahaya lagi pakai fokus anjing, ngeri banget ya. Anjir, sakit bro. Masih garu utama banget. Bahaya nih. Wow, sakit. Masih aktif guys ininya. 任せた
Please. ヘブンズゲート Kena break kan lu. Digangil aja deh. Sampai aing habis, Cok. レイブトルネードランプソー Cerai yang itu lagi. ランプソー Gila, PR banget ya. Guys, ini nggak bisa guys, sumpah. Luin aja deh. SP. Tugas lu balik-balikin aja. レイブトルネード任せたヘブンズゲート Heal. SP Kastul lagi. Lamaan lu. ガイアフォー任せたヘブンズゲート Nah, gitu dong. Itu udah fokus lagi anjing. Masuk lagi tai lah. Kayak cincong lu. Ini lah. Kena udah. Please, ya mati. PR banget guys, sumpah. Bonding dong gitu. ガイアフォー Ada rasanya sih sumpah. レイブトルネード It. Bagus, anger gua naik. Tahan bro, terus tahan bro. Bro. Ya mati anjay. Oh, gua harus ngorbanin sih. Siapa sih yang duluan? Please tahan ya ini mah. Lu, mid ada lu mid.
dah. MA dah. Bro, tahan ya bro, sumpah bro. Bro, ini mah Ramp so. nggak apa-apa deh kalau dia mah. Anjing, ribet banget dah. Flame tornado. Nah gitu. Nah nggak apa-apa dah ke situ dah. Iya, banget anjing. Mampus. Mampus. Lu kasih gue SP. Tahan ya. Anjing, naikin attack lagi anjing. Flame tornado. Nih, all in nyerang nih berarti. Heaven's Gate! Flame tornado. Ramp so. Wah, PR banget. Gak kena bro. Flame tornado. Dua kali nyerang, let's go. Heaven's Please Gate! break soft, dapat semua ya. Gak dapat lagi anjing. Heaven's Gate! Bahaya nih guys. Ramp so. Anjing, incernya dia lagi. Flame tornado. Duh, gue ngeri guys. Mid kali ya. Please jangan mati dulu ya, sumpah. Mid gua mana guys? Nah, here we go. Aduh, hidup ya, please ya. Jangan mati ya, please. Ya mati si kunyuk. Fair banget dah. Gue bingung nih guys. Oh gini. Gini. Ini life saver kit. Nggak bisa loh.
Habis sampai gua anjing. Tahan bro. Waduh dia ngefokus anjing. Semuanya ini. Gak mati sih anjing. ランプソー Wah kena break cok, bahaya. Nggak mati-mati lagi guys. Mati dong. Nggak mati kayaknya tebel banget. Aduh pinter dicerai yang itu. ランプソー Bis lagi. Gak mati. Wah lu gila lu ya. Counter sih nggak mau tahu. Wah item gua habisnya, sumpah. Gak ada yang naik level. 2 kali action dapat bro. Copyright guys, killin guys. Ini epic sih. Tapi ya intinya dia ngeluarin jurus buat nyedot Spilemon semuanya disedot. Masuk. Terus ini kesedot juga ya kan. Kesedot ditembak. Bang, terus mereka nah ini Pimonya nggak mati, cuman dia masuk ke dalam. Nah, masuk ke gerbang kematian, guys. Intinya gitu ya. Ini berhubung copyright, guys. Nggak, ini masalahnya nih. Udah belum? Gitu aja gue mah. Oh, udah, guys. Aman. 僕たち勝ったんだ。これで帰れるのね。でもおかしいわ。 Something wrong. 確かに。デジモンワール Apa ドには tuh? 何も変化が起きて Iya belum balik normal ya, padahal kita udah ngalahin Dark Master semuanya. あれ源内さんからだ。 From Genai. そんなバカな。 Kenapa なん lagi て書 tuh? いてあるんだ。本当の敵はダークマスターズじゃないそうです。 Eh? 本当の敵は存在そのものが世界を歪ませる生き物で、ダークマスターズはその歪みのせいでパワーを得たに過ぎないと。じゃあ Oh jadi di Dark Master 本当 tuh の敵って一体何 sebenarnya なん ada だよ。 bosnya lagi. Intinya gitulah guys. True enemy. Siapa nih? Lihat kesedot kok. Padahal gua nggak berubahin mereka semua. Tiba-tiba mereka berubah semua.